Diri good day guys, kay baha kanina kay naginuron kagabi. So ari nga kita tikadto kita tikain tikadto kita upudan mga speaker ngadto ha lugar nga kundi indir pa kamo maaram. So ari na kita didi may pawing ops bidyon tanin baha, dida baha alarumay may Palawan banda, tapos dumiretso kita GNF bahagi hapon. So madiretso pa kita kay makita pakitan baha nga iba. Adi na kita didi may pawing didi may Niya banda boundary Palo Tacloban at tuman bahagi hapon din gimpaspasan tala kay para maubos na nabaha. Katapos dumiretso na kita tikadto kita ha lugar nga kundiin waray kapahingat to. So adi na kita didi madiretso pa kita diin didi masulod kita didi may suluran didi hini nga iskina. Oops, maram na kamo kung tikain ini. Ikato ini halugar nga kundi hindi pa kamo maaram. Adi kita didiliwat masakob ngan. Adi na kita hini nga lugar ngan. Bahala gihap. An barahanin din nga lugar. So, adi ng video nato nan baha. Puro ni bahaya na kay tungod ini kagabi nga naginuran makusog-kusog. Damon nagbaha nga mga lugar. May da mga gihap naglandslide. So madiretso kita hini nga karsada maupay nala dire kita nagsasayop nga jeep an aton ding gamit kay para dire kita malumos kay bangin malumos it's Rakyan. So aadi dumiretso kita gimpaspasan tala kay baha katapos nagpawala ngan adi na nakaabot nagihap kita hanat destinasyon. So nag-unload ako hanapli nga tawo han aton speaker ngan soga. So adi na unload ko na ha jeep ngan kumita ko ni Ninja Turtles man ni Michael Angelo nga ni Donatello. So adi na ginandam ko na gin sit up ini nga speaker nganan aton suga kay para ini buwas ko no nira gagamiton. So amo na ini ang kabutangan gimpaspasan ko lang ang gintestingan na kay okay na okay man ngayon. Basta ako nag-try la ha kat pagkatapos ito gimbidyo ko aniya full dida kay amula kanan sugad kunot iya baga simple lang sit up. So adi na gin sit upan para video okay ngan umuli na ako didi ako agi MacArthur bahagi hapon didihan isnakan mais nakakunta sos kaya taas it tubig baha-bahaan. So mapatuon na lang kita madiretso kita ngadto San Fernando kay kukuhaon tan gimplitihan nga suga una nga adlaw. So kumadina ako didi may San Fernando harani na ako didihan may Arco ngan masulod na kita San Fernando Palo Leyte. Adi na lumusad na ako gintawag ko ang tag-iya ang tawo ang tag-iya ang nagplite. So adi na ginkarga na namon ngayon gin-unload ngan ginkarga ko ngan umuli na ako. Katapos ito adi na kita didi habaras dumiretso ako tipa uli kay magutom. O ano to? Basta amo na ito guys. Salamat pagkita.